tun truma rong bola chanchin kan ngai thak tur chu thupek palina chiarkan ti Ghana rama Nathaniel chanchin ani West Africa a Ghana rama kumsom puruk mi Nathaniel chuan pastor thu soi angai thak chuan mak ati hle maya pastor chuan Sunday ni hian pulpita Bible chiara Nathaniel po in a thutna lama Bible chiar chu alo en ve zela a Bible chuan Exodus bungsom ni akewa pastor chuan thupek som chu amalte te in a chiara ma se pakhat chu akan tatlat mai ani Sermon asoi zo in Nathaniel chuan pastor chu panin thupek palina asoi velo chan chu azota pastor chuan engnia po pathian chibai ibuk theialom engnia nge in khom ti hi apoimo berlo tin achanga Nathaniel chuan mak ati hle maya thupek somjinga akhoi po chu dule dulokar ni theitura angai ve ngai lo ani ina chuan a Bible thupek palina chu achiarno na cholni hi thiang lim taka sertur ani ti hrengreng ro niruk chungin i thoktur ania ina zong chu i thoktur ani ani sari ni ero chu lalpa i pathian tan cholni ani chumini chuan na reng i thoktur anilo nang po in i fapa po in i fanu po in i boy pa po in i boy nu po in i ran po in i ina namdang po in niruk chungin lalpan leile wante tuifin riat le achunga omzong te chu asiama tin ani sari ni chuan alo chol ta si a chu wangin lalpan cholni chu mal asoma ati thiang hlimta ani ti ani achianin asom zara Sunday ser kaushan biak ina ain khoma Sunday lia chuan anma ni kaushan pastor nena kalin thupek palina chungchang chu azota pastor chuan pastor dangte chan ang bokin achanga pastor chuan engnia po ain khom theialom atia Nathaniel chuan thanem ngai takin Bible azirtana Bible khoila ya nge engnia po pathian biak in khom nei thei ani thua soi ama hna thu tak chu puansak turin pathian hna adila chumi chana chu Jacob abung mi chang soma amuta a chuta chuan tu po in dan zom kim ma sela kong khata ati sual si chuan aza chuan thiamlo changin aum to ani ti achuanga chuta china chuan kar khata ni sari na sabat ni ser chu pathianin angai poimo ang ti ngai to na ani tranta ani Nathaniel chuan 7-day Adventist chungchang hi asheto a anni lo Christian kaushan dang sabat ser anom po ashelo ma se an khuwa chuan 7-day Adventist an ombok silo heti hian atong traya nangma tan ni sari na hi apoimo ani si chuan 7-day Adventist te hi kan khuwa ron kaltirla rong bolna beipui thlak ti rangche ti in angena angai dan chuan atong traina chan ani chuan thil pani pathianin atong traina achang ti le ani chuan sabat angai poimo ti finfia ani donani atuka le atuk le apo atong traina chu chan ani zuita ani nisari ni hi pathian ni thiang hlim ani chuan Adventist chu kan khuwa localin rong bolna beipui ron thlak ro se ti in atong traya anu thariat vela chuan Adventist chu an local tangeya Nathaniel chu ahlim ngei mai beipui thlak in khom zo don chuan Nathaniel chuan baptisma achanga in khom ve thin afarnu poin achang ve boka an vain mi somnga lain baptisma anchanga 7-day Adventist kaushan aloding ta ani tuna hian Nathaniel chu kumsom ni pathum mi ni in zirtir tu na thoktorin university a azirmeka ani chuan pathianin katong traina te min chan saka kan khwa a Adventist te an local ma ho po khan tharau man tu an ni der to ani atia tun quarter 13 sabat holom then khat mang hian Ghana rama 7-day Adventist zirna ti len ani dona kumsang ni som panga a zirlai som ni pani ne na bultran tak tuna zirlai zasari som sari lai om tak na Nursing and Midwifery Training College classroom le hostel sakna atan akal dona ni mamo na asang le a zirlai lo lundu te hi laksen anilo hei hi mission school dik tak ani a
heta zirlai za asom thum chau hi advantage ani a kumtin hian zirlai tamzokin anron bel cha zel ani December ni somthuma tholom pok taka pek in ruam manawangin lom thu kan soilok ani khati zong kha ton truma rongbola chanchin kan ngai thak thei chu ani